Ay, nabinla rin yung gamay sa sweldo. Ayun na lang ni. Naitaw-tao sa taka ba? Ita kinabuhi ah. Sweldo tuod pero igo lang sa utang. Ayo. Utang karon. Bayad. Bayad. Utang na po. Pabloy, mayog, naa ka. Maningil ta kung utang si mga ba? Kamatay. Nanay ko utang ni Miloy. Mao na, Pabloy. Sa panahon sa tingutang pa ka,ululoy pangkulungo. Pag panahon na sa tingbayad, maglimot-limot na. Ah, matay. Nakautang di ko ni Miloy. Mao na niya, Pabloy. Kay mura kag sikinsa. Ito para rin kag checks. Ilimnon dire, ilimnon dito. Awa karon. Ini pagpaningil nako, mura kag daunsa. Kalimot-limot din kasi mo ang utang. Matay. Nahubog dito dahil sa tindahan gabi. Miloy. Nya, pila man po na kung meron nun niya ah. 4,400 kung lista diri oh. Bayad bit. Sige, purot ni mong utang akong ilimnon. Mangumpra ko. Dako, beda na. Miloy. Matay. Prisuhan na lang ko, Loy. Prisuhan na lang ko. Di ko bayad na na.